Social media o tabuk o CCTV footage jeheno viral ngi tongo norok viral CCTV footage o nugui makhana kaisa hospital ni reception o achuksa khoroksa chela a jora ono dogo kaisa khulukjagui phaimani tai a doglam tui kebo borok kwrui kintu o reception o achukjak chela bwchawi thangui bo khoroksa borok bai kok sai tonguru norok viral video ni CCTV footage o clear khe nugui mahna je o reception o achuk tongnai chela khoroksa borok no kok sawi bono wheelchair rokha achukui tlang thangmani tabuk social media o video viral ongjak video semaka kisa purana hinui haipeno o hospital ni CCTV footage nungma bai baksa borok rok hinui tongkha je omo ghost patient che hinui hinkai viral video ni kubui jwngjasai khaya kintu tabuk social media o purana CCTV footage viral ongui tongo je kaisa hospital o ghost patient phaikya horni 3 am o hinui tabuk o video viral ongjak tenor bolugui makhna viral video ni mangpili video ni screen o